U Europi još ima koliko je muzeja? Da li ima uopšte? Ne, ovo je najveći muzej Indija na Europi i među najvećima u svijetu. Znači, vlasnik je preko 40 godina skupljao te motore i za neke se mijenjao 2 za 1 da bi kompletirao njegovu kolekciju. I prije 3 godine njegova kuća i garaža je bila puna vrijednih motora i žena je malo bila ljuta radi toga i oni su odlučili otvoriti muzej. Ponudili su mu Beč i ponudili su Ljubljanu, mi smo ponudili Dubrovnik. On se ipak odlučio za Dubrovnik zato što Dubrovnik je jedan povijesni grad sa bogatom poviješću i puno turista posjeti Dubrovnik. Super. Ništa, recite vi nama, odakle mi krećemo? Ova kolekcija je sačinjena od koliko motora? Ova kolekcija je sačinjena znači od 38 motora, znači s tim da imamo još nekakvi koji nisu u muzeju jer su dupli, ali radi limitiranja prostora smo odlučili znači na ovu kolekciju da vidimo kompletno, znači od prvoga do novih. Krećemo iz 1904. tako? Ne, krećemo iz 1901. Znači, to su 2 partnera, George Handy koji je bio znači, proizvođač trkačih bicikla i vozio biciklističke utrke, povezao se Oskarom Hestromom, on je bio inženjer i njih dvojica su proizveli prvi motor, to je bio Hestrom Single Camelback. To je bio motor koji je 1901. godine su proizveli 2 komada, a 1902. su proizveli samo 137, jako malu količinu, zato što tada nije bilo tvornica, sve se rasklapalo ručno. I to je bila kombinacija između bicikle, okvir od bicikle, dodali su motor i napravili su taj prvi Hestrom Single Camelback. Zašto je dobio ime Camelback? Dobio je zato što je rezervar od goriva izgledao kao jedno grba deva. Brzina mu je bila 40 km/h, imao je ovu kuticu za alat i ovdje imao prednje svjetlo, tu je bio ovaj prah karbid. Ovdje imamo jedan zanimljivo rješenje, već je transmisija tada korišćena sa remenom. Tako je. Moguće da je to vreme već imalo tu ta rješenja. Oni su imali jako inovativna rješenja, htio bih naglasiti za ovaj prvi. Danas pričamo o električnim motociklima i električnim autima. Znate odakle su oni krenuli? Oni su prvo proizveli bateriju 1901. godine i onda su pomoću baterije napravili znači struju za iskru i tako se palila svječica, tako se palio motor. Znači 1901. je motor imao bateriju. Prototip iz 1911. godine, Hestrom Single Belt Drive, znači jedna od 3 za koje se zna da trenutno postoje na svijetu i oni su isto tako koristili baterije i onda su ovdje proizvodili znači struju za svječicu, 500 kubika i pogon je bio znači trakasti remen i taj trakasti remen se nije pokazao dobar jer je kad je bila kiša remen je proklizavao. Tako da su odustali od serijske proizvodnje i imao je brzinu mjerio u miljama i znači udaljenost u miljama. A ovo me podsjeća na ove današnje cross bicikle. Da, ovaj sljedeći motor je znači Hestrom Single Board Track Racer, to je bio trkački motor i njega su proizvodili samo za nacionalne i trkače tvorničke timove, nije se mogao kupiti za osobnu upotrebu i bio je jako brz. On je išao negdje 160 km/h i nije imao uopće kočnice. Sada smo gdje? Na koji? Sada smo na prvome V motoru, to je bio Little Twin, V motor 3 konjske snage, imao je prednje opruge, a pored njega desno je njegov stariji brat iz iste godine Big Twin. On je imao znači puno jači motor 1000 kubika i njemu su dodali zadnje opruge jer je bio da se udobnije vozi. Znači on je imao 1000 kubika, 7 konjskih snaga i ovdje ispred nas vidimo znači najveću tvornicu motora u Europi, to je bio Indian. Oni su 1913. godine imali preko 2000 znači ovih dilera, zastupnika u cijelome svijetu i Indian je bio dostupan na svim kontinentima 1913. godine. Ovo je znači mjenjač 3 brzine 1, 2, 3, ovo je kvačilo, znači ovo je nožna kočnica i ovo je bilo tank za plin za svjetlo. Tako ovo je s 900C. Šta već ovdje vidimo? 16. Ovdje vidimo 916. vidimo Power Plus, znači godinu dana poslije veliki tehnološki napredak. Znači ako ste zapamtili sa 1000 kubika na 7 konja, oni su postigli 1000 kubika na 18 konja godinu poslije. Kako su dobili 18 konja? Dodali su 2 ventila po cilindru, proizveli su jaču snagu i dali su mu ime Power Plus, znači više snage. I za to vrijeme za proizvesti ovakav jedan motor ste skoro mogli za taj iznos izgraditi kuću, bilo je jako skupo. I onda je tvornica odlučila da proizvede jeftiniji model
i veću količinu da bude dostupniji ljudima i proizveli su ovaj mali model K 916. godine, 221 kubični centimetar, 2,5 konja, tako da su htjeli da i drugi ljudi mogu kupiti. To je neka asocijacija na Ford K, je tako nešto? Tako je. Bravo. I sad ovdje ispred nas vidimo već 925. godine Indijan je otvorio u Zagrebu na adresi Preradovićeva 18, otvorio je prvoga predstavnika na ovim područjima. Znači bila je firma u Zagrebu na Preradovićeva 18. Bravo. Sljedeći vidimo prvi bokser motor, znači to je bilo 918. ovaj odavde, model O, to je bio prvi bokser motor i to je bila nova tehnologija u to vrijeme, išao je 72 km/h i to je bilo prvi bokser motor. Ovdje već vidimo 911. kad počinju prve utrke, znači to je bilo po uzoru na biciklističke utrke na drvenim stazama, ovo je jedna replika trkače staze, gdje su oni kao manijaci vozili bez kočnica i u to vrijeme su bili najveći suparnici Harley Davidson i Indian. Znači u 20. 30. i 40. Harley i Indian su bili najveći suparnici. Harley je svoj prvi motor proizveo 2 godine poslije, 903. I ovaj ovdje motor što vidite, znači to je motor P-Shotter iz 926. godine, trkač. Uspio ga je kompletirati jedan naš sugrađanin Maroje Guca. Inače, Harley je ovo proizvodio od goveđe kože, a Indian je proizvodio od nojeve, ručice od nojeve kože. I znači ovdje se trebali voziti u dugim pantalonama, hlačama, jer je bilo jako vruće i trebali ste se paziti da se ne opečete. Sada dolazimo ovdje u vrijeme rata. Vrijeme rata, tako je. Dolazimo u vrijeme rata, znači u Drugi svjetski rat oni su bili najveći proizvođači. Oko 35.000 motora su godišnje radili i ovaj mali papus, znači su proizvodili za komandose i njega su bacali iz padobrana iz aviona. Znači oni su snabdjevali komandose, oni su služili za brzo napredovanje na terenu. Ovaj motor iza, model 741 veliki, su proizveli u velikoj količini. Ovo je bila kutija za metke, tu je bila futrola za pušku i on je bio dosta funkcionalan. I onda u to vrijeme kompanija je dobila veliku narudžbu, to je bilo, trebali su proizvesti negdje 1600 motora za specijalne operacije Sahari i oni su u to vrijeme imali okvir, ali nisu imali motor. I oni su bili dosjetljivi i našli su jedan brodski motor i ugradili su ovaj brodski motor sa, znači ovdje vidimo sa direktnim kardanom i prvih 1000 komada su poslali u Saharu. Nakon 3 tjedna kad su došli tamo, oni su vidjeli našli su velikim problema. Što je bio problem? Motor je bio prenizak i bio je težak i on je zapinjao u pijesku. Iza vidimo najmlađi našoj kolekciji, to je Chief Roadmaster iz 2001. To je znači V motor 65 konjskih snaga, 1442 kubika, jedan lijepi masivni motor koji se dan danas proizvodi, malo je drugačiji. Poviše ovdje vidimo najmanji Indian koji je ikad proizveden, to je bio ovaj Indian Bambino. Bambino su radili za djecu 3 do 5 godina uzrasta i jedan već je bio za djecu 5 do 7. Ideja je bila da kad roditelji dođu kupiti motocikl za sebe, kupio za svoju djecu i djeca kad porastu budu ljubitelji Indijana. Oni su htjeli učiti djecu od malena da budu ljubitelji Indijana. Da bude familija Indijana. Tako je. Bravo. Ovdje imamo neke originalne dijelove od motora i poviše je Scout Junior iz 37. godine. Znači 500 kubika, civilna verzija, takve su isto radili vojne verzije koje su u drvenim kutijama bacali iz padobrana iz aviona. Sad dolazimo do jednog dijela, znači gdje imamo Bart Monroe, to je bio čovjek koji je u Novom Zelandu iz 1967. godine sa svojih 68 godina postigao svjetski brzinski rekord na jednom jezeru 205 milja ili približno 330 km. Ovdje sada dolazimo do jednog Indijana, znači Blue Rainbow 4, to je bila znači prerada Indijana koji je radio Bob Stark. Bob Stark je okupio najbolji tim najboljih svjetskih inženjera i radio najbolje prerade Indijana na svijetu. I mi kad smo otvorili prošle godine, znači naš prvi gost je bio gradonačelnik Dubrovnika koji je bio impresioniran jer ovo je velika međunarodna kolekcija. Sljedeći dan smo bili glavni na nacionalnoj televiziji na glavnom programu uživo i 10 dana poslije jedan stariji par 70 godina s kruzera nas je posjetio. Žena je bila toliko šokirana, iznenađena i kad smo došli ovdje, ona je meni rekla da je cijeli njezin život bio vezan za Indijan, za nju i njezinu porodicu.
I onda je pitala mene, znaš li ko je moj bio otac? Ja kažem, ne znam. Ona je rekla, moj otac je bio glavni inženjer u Bob Starka, u njegovom timu. I imali smo doma 5 jako vrijednih motora, prerađenih motora Indijana. I moj otac je umro u srednjim godinama. I kad su kolekcionari čuli tu priču, oni su mjesec dana poslije posjetili moju mamu i moja mama je prodala svih 5 motora u nekako bescijenje. Ona nije znala vrijednosti. Žena je počela plakat, izgubili smo veliko bogatstvo i nemam danas niti jedan Indijan. I svi motori u muzeju su u voznom stanju, s tim da za neke treba 5 do 10 minuta pripremiti, svi se mogu voziti. Bravo. Tako, ovdje sad imamo jedan zanimljivi, znači doći. Indijan je 20. godina bio najveća tvornica motora na svijetu i kralj Aleksandar Karađorđević je odlučio zamijeniti svoje tjelohranitelje, znači svoju pratnju na konjima i naručio je 11 ovakvih motora, to je ovaj Scout iz 25. godine koji je imao, znači Scout G, 11 konja, 600 kubika. Koje su njegove performanse? Pa njegove performanse su znači 88 km na sat je znači maksimalna brzina, znači 11 konjskih snaga i 600 kubika. Znači to je taj Scout G iz 25. godine. Ovdje imamo znači Indian, jednocilindrični Power Plus iz 18. godine, to je znači 500 kubika, jedan lijepi motor. Ovdje su imali tank za plin, za svjetlo, tu se mjerila količina plina i to je bio motor znači koji se lijepo vozio i ovdje je bilo tank za ulje i tu je bila pumpa za ulje. Ovdje dole ispod imamo jednoga najpopularniji novi vrijeme, to su bili ovi Big Chiefovi. Znači ovaj iz 1948. godine, Big Chief, on je znači imao 40 konja, bio jako udoban za voziti i vidjeli ste ga dosta američkih filmova, zato što američka policija, rangeri su vozili te motore i oni su mogli preći oko 100.000 milja bez nekih većih problema. Ovisno pucate li s lijevom ili desnom rukom, tako su gas i mjenjač znači prebacivali na druge strane, znači moglo se dodatno naručiti. Harley Davidson je 30. godina odlučio da smanji proizvodnju rezervnih dijelova da bi prodavao što više novih modela. Indian je imao kompletno drugu strategiju. Oni su prodali jako puno rezervnih dijelova, moglo se naći u svakom selu, bili su dostupni i to je jedan od razloga zašto su Amerikanci u to vrijeme više voljeli Indian. To je danas olakšalo ljudima koji rade reparacije da možda nađu neki deo koji ne mogu da nađu za Harley. Naravno. Dobra politika očigledno bila u današnje vreme. Tako je, ali u današnje vrijeme tih dijelova je jako teško. Čak i ovih 40 gdje se proizvodile puno, jako ih je teško naći. Gde završavamo? Završavamo sada znači na ovom motoru, to je Power Plus iz 1917. godine koji ima 1000 kubika i evo vi možete doći da pokažete, evo malo pritisnite ovdje malo jače, se jako pritisnite. To je jedna sirena koja i dan danas radi, oni su bili jako kvalitetno napravljeni. 1916. godine su ga koristili u prvoj motociklističkoj znači bitci na svijetu između Amerike i Meksika. I ovo lijevo je general Pancho Villa, on je kupio za sebe i za svoju vojsku Indijane, a američka vojska je koristila Harlije. Ovo je prvi Little Twin iz 1918. godine, sve u originalnom stanju, kao što vidite sjedalo, mašina, sve u izvornom stanju i motor radi. Ono što je novo na svim motorima to su gume, jer gume nakon 100 godina se počnu mrviti. Tako da tvornice proizvode malu seriju koje se mogu svako 2-3 godine naručiti. Ništa, mi možemo samo da kažemo hvala za ovaj put kroz vreme i za ovu sjajnu kolekciju Indijana koja je, kao što rekao ste, jedino u Evropi, vjerojatno. Tako je. Hvala vama što ste nas posjetili. Evo, pozvat ćemo sve ljude da posjete naročito ljubitelje motora sa svojim obiteljima. Evo, bit će nam čast. U Starom gradu, znači... Tako, mi smo u Starome gradu u Dubrovniku. Bravo. Maroje, ti si vlasnik ova 2 motocikla. A ko je vlasnik ostalih motora? Moj partner, Samo Rančigaj iz Vranskog pokraj Celja. Reci ti meni, kako je, čuli smo od ovog momka sve malte nešto, možda se kažemo to. A reci vam ti one stvari koje možda on kao oficijalni kustos ne sve da nam kaže. Kako se to desilo, kako je nastalo sve ovo? Slučajnim jednim... Rekao je on da je gospođa bila ljuta i da je htjela da se maknemo. Ljuta i sad, pa ovdje nije uopće cijela kolekcija. Čovjek ima još preko 20 motora u svojoj kući. Ali oslobodio je malo mjesta za 2 svoja sportska autića koja je držao po više strehe, sad su ipak u garaži. Još ima motora. Mi smo imali tamo plan još nešto produžiti u tom prostoru, ima i kod mene doma. Moj teren su trkači i nema ih toliko puno, ali on je mislim, najjači privatni kolekcionar na svijetu. Možda nije, ali mislim da je. Njima smo sve čuli, ali nam ti malo pojasni. Čuli smo od kustosa vezanu priču za ova 2 motora, ali daj malo trkačkog šmeka ubaci ovo. Pa uopće kako smo se ja i Samo našli.
Imamo ovdje poznati Roxy klub koji je u doba Jugoslavije i Bakusa radio Konka poznatoga tu rokera i motociklista. On je meni pričao da postoji taj neki Slovenac i ja to nisam vjerovao. I našli smo se na skupu u Biogradu prije 7-8 godina i onda je posjetio on i Dubrovnik. I sad u jedno lagano pijanstvo i kaže on ovdje bi trebalo 300 kvadrata naći na Stradunu. Kakvih 300 kvadrata? Nemamo 3 decimetra. A ne 300 kvadrata. To je bilo prije 7 godina i evo, do sad je došlo je do ovoga. Dobro, molite da ga pozdravimo puno i njega i suprugu zahvaljujući koje postoji ovo, ali i njegove brojne prijatelje širom bivše Jugoslavije. On ima puno prijatelja u Beogradu, u Novom Sadu. Tako je, apsolutno, rekao je, znači samo Rančiga jer ljudi poznaju tamo. Ali ima jednog prijatelja specijalno koji je već sa nama sarađivao kada je u pitanju rally oldtimera od Banja Luke do Beograda. Naš dragi Enrique je tada bio stvarno vrlo prisutan i zastupljen i ovom prilikom ga pozivamo da dođe da vidi ovo ko već nije bio. Tako je, ja bi isto volio da Enrique... Tu priču o tome da li je bio, nije bio, nek on iz ovoga priloga samo proceni pa dođe. Malo je te večeri u Hotel Parku samo ispao zvijezda večeri, jer su svi njegovi prijatelji već znali za to. Ali bez Enriquea, očigledno rally oldtimera. Ali nije nam zamjerio, mislim da nam nije zamjerio i kasnije su nas usretili. Evo, poziv da ponovo dođe i vidi ako nađe vreme. Apsolutno. Super, i pogotovo ova dva lepotana trkača. Da, ovo je prva hvala ti puno, pa ćemo se gledati još. Može, hvala vama lijepa. Prijetno. Pozdrav. I evo, da se odjevimo na kraju Interspeed, Indian i naš kralj ovdje, vidite, motor je u Dubrovniku na izložbi. Dođite, posjetite kad možete, ima šta da se vidi.